Bok, s vama je Tihana iz agencije Portun i danas vas vodimo u impresivnu vilu na mirnoj lokaciji zapadne Istre. Ova moderna vila izgrađena je 2019. godine i potpuno je opremljena. Dizajn se naslanja na tradicionalni izgled istarske kuće, a moderni pečat daju ravne jednostavne plohe u kombinaciji s velikim otvorima i kamenim zidovima. Krasi je svijetao i prostorni interijer, zahvaljujući velikim staklenim stijenama u dnevnom boravku, dok se s terase pruža panoramski pogled na more. Vila se sastoji od dnevnog boravka, kuhinje i blagovaone, te 6 spavaćih soba sa vlastitim kupaonicama, čime može pružiti smještaj za do čak 12 gostiju. Naravno, tu je i divna zelena okućnica od cirka 2000 kvadratnih metara, koja objedinjuje vanjsku ljetnu kuhinju, pravokutni bazen od gotovo 50 metara kvadratnih, hidromasažnu kadu, solarni tuš, sunčalište s ležaljkama, dječje igralište i parking. Ako ste još neodlučni u vezi ove vile, pogledajte što se sve nalazi u blizini. Novigrad se nalazi na svega 10 minuta automobilom, a do prekrasnog Grožnjana doći ćete kroz 20 minuta vožnje. Osim ovih već svima poznatih lokacija, Istra je puna malih skrivenih sela i prirodnih ljepota koja možete istraživati, a sve vam je nadomak ruke. Hvala na pažnji i vidimo se uskoro na nekoj novoj lokaciji.